Akashvani Imphal ngangbom nganthoi pau pajari ahanbada maruiba pau Raija sida hauzik phawbada COVID-19 positive oiba migi masing sanipan humphumari sure ektsna satru kunthanipan ni COVID-19 dagi pharakpa migi masing sani kuntaruk sure malemgi mafam pumnamakta ngasi taruk laksuba yoga numit pangthokli amasung leiba asida leiriba migrant workers sing da thabak pinaba amasung khungangi mafam sing saukhat hanabagi damak pradhan mantri na Raija taruki oiba garib kalyan rozgar abhiyan haudokhre Raija sida hauzik phawbada COVID-19 positive oiba migi masing chanipan humphumari sure active case na satru kunthani COVID-19 dagi pharakpa migi masing chani kuntaruk sure rims amasung jenims authority gi pawpaladuna ekhoi gi pawmina hai jenims tangarang coronavirus ki sample lising ma chamani phuni thoi test tawbada kunthra mari positive oiba thengnakhi mioi manga amuk hana test tawbada negative oiba thengnare phawbada pung sample lising tarani pan chahum subna tare test tawbada sample summaries ama positive oiba thengnakhi Imphal gi rimsa ngarang puna sample satret malputara tare test tawbada mioi ni phumari positive oiba thengnakhi mioi taramathoi gi sample amuhana test tawbada negative oiba thengnare rimsta hauzik phawbada puna sample lising taramapan subna malpudarani thoi test tawkhre hauzik hospital asida mioi kunmari layengli ngasi malemgi yoga numit ni taruklak subo ina pangthokpa malemgi yoga numit haudokpagi thauram Pradhan Mantri Narendra Modi na miyamda piba warol amaga loina na haudokre thauram adu Doordarshan na ayuk pung 3 makhai dagi live tawduna thakhi masi atai digital platform sing da su telecast tawkhi Pradhan Mantri gi warol hek loibaga Moraji Desai National Institute of Yoga na hauzik yoga gi demonstration utli thauram asigi mangoina na piba pauzelama da miyamda appeal tawraduna Pradhan Mantri na hai Yumthong khudingmakta amaga lapnana leibagi niti niyom ngakna numit asigi palan thauram pangthokpiyo video message amada Sri Modi na hai thoidok hendokpa matam amada ikhoina taruklak suba malemgi yoga numit palan pangthokli mangna hai mahusagi oina yoga numit asi miyam punna pangthokpani adubu kumsi sahigi yoga di yumda oina pangthoknari Sri Modi na hai kumsigi malemgi yoga numit ki theme di yumda imung manungga loina na yoga tawba haibana oigadabani Mioi amabu haksang phana thamnaba honabada yoga na maru eba thaudang lauri United Nations na su kumsi sahigi malemgi yoga numit ki theme haksel gi damak yoga yumda yoga tawbana oigani haina lauthokre masi COVID-19 gi laina laisa chandoklingai manung asigi oina khwaidagi sanaba theme oigani hairi Manipur da su palan thoram asi yumda pangthoknari Haukiba numit kharani asida nongleptana subadagi Imphal Jiribam lambigi ke Sinam village mayada highway asigi meter yankhai sangba lambi namthakibadagi sathok sasin tawba yadre aikhoigi pawmina hai masina maram oiduna anoba lambi kakpagi thabak ngarangdagi houkhre adubu nong leptana subadagi nongna kakliba lambi sing asisu namthakre maram aduna nakal anida hauzik gari setpa yadana leiri mafam aduda posting tariba CRPF ki pawna hai anoba lambi kakliba si gari setpa yana bu honabada numinini sangkhigani marak asida Tawbam village da leiba irang thong samjinba loiduna gari lanthok lansin tawba haure tongan ba Vidhan Sabha Kendra singi jun thagi PDS ki sing Raija sigi mafam kya da leiriba godown sing dagi sing thokpa leptri Imphal East Jila gi oina Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana gi makhada Khetrigaon Kendra gi sing thokre Jila sigi oina scheme asigi jun thagi sing Khurai Kendra gi di sing thoktri Imphal West Jila gi oina migrant workers sing da pinaba sing thokre Nauria pakhang lakpa kendra gi napsagi beneficiary sing da seng yan thokre Jiriba Vidhan Sabha gi oinasu PMGKAY gi makhada jun thagi sing thokre Chorasanpur Jila gi Saikot Vidhan Sabha kendra gi napsagi sing thokre aduga Singhat Vidhan Sabha kendra gi Hawai gi kota su sing thokre Ukhrul gi PMGKAY gi seng gi kota jun thagi sing thokre sing thokada bakhara watli Kamjong Jila gi Phungyar amasung Thawbal Jila gi Wangkhem Vidhan Sabha gi PMGKAY gi sengi kota sing thokpa loikhre Assam dangarang mioi chama kunthra taru COVID-19 dagi naba phaduna mayum da halhankhre masi tharaga hauzik phawbada punna discharge tawkiba mi masing lising ahum chani subna ani sure amarom dangarang punna positive oiba mi gi masing chani ni phumapan thengnakhi masi tharaga hauzik phawbada Raija du da positive oiba mi gi masing lising manga chani yankhai manga sure masi gi manung da active case na lising ani subna ni phuma thoini hauzik phawbada laina asina mioi mapad laikhidre
आसाम की हक्सेल मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हाई राज्य कोविड-19 टेस्ट तौब हेंगेनहनबगी थौरांग कया पाइखलकपदगी हौजिक फाउबदा राज्य टेस्ट तौफम मसिंग पुन्ना 2,2,9,9 सुबना 93 सूरे नोंमदा टेस्ट 15,000 की सांगदा तौदुना नुमित खुदिंगी टेस्ट तौबगी सांग हेंगेलकली त्रिपुरा दंगरांग पुन्ना सैंपल 1,353 टेस्ट तौबदा मियोय 9 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मखोय मपान राज्य सिंगदगी हलकपा ngaktani हाइरी नागालैंड दंगरांग कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 18 थेंगनखी मियोय सिंग अदु दिमापुरदगी 13 अमसुंग कोहिमादगी अनीनी राज्यदुदा हौजिक फाउबदा मियोय 115 नाबा फदुना मयुम मयुमदा हलहनख्रे ताबिरिबा पावसे कसबानी इम्फालदगिनी लेबा सिदा लेरिबा माइग्रेंट वर्कर्स सिंगदा थबक पिनबा अमसुंग खुंगंगी मफम सिंग चौखटहनबगी दमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगरांग राज्य तरुकी ओइबा गरीब कल्याण रोजगार अभियान हौदोखरे कैंपेन अदु हौदोकलदुना प्रधानमंत्री नहाई अभियान असिना माइग्रेंट वर्कर्स सिंगी पुंसी महिंग फगतहनबदा नतना खुंगंगी मफम सिंग चौखटहनबदा साउना mateंग ओइगनी थौरमदुगा मरी लेना प्रधानमंत्री ना लद्दाख ngमखै परिंगदा चाइना लानमीगा खुथोंगनाबदा लेखिदबा भारत लानमी सिंगी मफमदा सुइकाई खुमनबा उतखी अमदि मखोइगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी हाइखी कैंपेन अदु प्रधानमंत्री ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा बिहार की खगारिया जिला की तेलिहार खुंगंगदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमसुंग तोंगान मुख्यमंत्री सिंह अमदि केंद्र की मंत्री सिंह लोइना हौदोखी मालेम की मफम कयादा ngasi ग्रहण तौबा उगनी ngasi की नुमित्ता ग्रहण लाकपगी थौदोक असि यामना तांगना थोकपा थौदोकनी ग्रहण असी भारत की ओइना राजस्थान हरियाणा देहरादून अमसुंग उत्तराखंड की मफम सिंगदा निंगथीजना उगनी अदुमैनमक भारत की अतै मफम सिंगददी मपुंग फाना ग्रहण असी उबा फंगलोय इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजिक वहेंगबम राजेश लेरे राजेश थागचरिंग आंतोय इम्फाल ngasi फोंगबा पाउसी सिंगदा फोंगनरिबा मरोइबा पाउ खरा पनबा तारबदी मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव केस मसिंग हेंगलकपा कांग्रेस न लुसिंबा सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट ना ngarang pangthokiba paugi mifam इम्फाल जिरिबम लंबी की सिनाम कुलमेदा लंबी निंखाइबदगी गाड़ी चथोक चसिन याद्रे हाइबा मोरेत पंदुना लेरंबा माइग्रेंट वर्कर सिंग मयुम मयुमदा हलंखिबगी पाउसिंग असिनी हाइबा याय फमुनरिंगाइदा कोविड की केस थजिन यौरे एक्टिव केस जंगा 95 यौखरे स्पीकर लोकथोकनबा थाबा नो कॉन्फिडेंस मोशन लौ हाइबा याखिद्रे मसिंग यामदबा कांगबुना लैंगाक चलाइरे हाइबसना सनालेबा की अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन ओइरे बीजेपी द बोर्ड पीखिबा कांग्रेस की एमएलए अनी की मथक्ता डिसिप्लिनरी एक्शन लौनबा हाई कमांड हाइक्रे हाइबा ओक्रम इबोबी की वारोल अमसुंग पुंग कुनमरी दा अनोबा पॉजिटिव केस मरफुद्रा तरुक थेनरे हाइबसिना पोनाफमगी अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी फ्लोर टेस्ट तौदुना पांगल उनासी स्पीकर की नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट तौदुना लेरबदी कोर्ट चटपताई हाइबा ओबिबोगी वारोल सिंग निंखाइबदगी इम्फाल जिरिबाम लंबी फाउनद्रे हाइबसना हुयेन लनपाउगी अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी तमिंगलोंग की पॉजिटिव ओइबा 95 लायेंगली जिरिदी 0 ओइरे हाइबसना संगाई एक्सप्रेस ता बैनर हेडलाइन तौदुना फोंगले कोविड-19 अपुनबा केस 793 यौरे हाइबसना पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबा हेडलाइन ओइरी मणिपुर पॉजिटिव ओइरिबा सनिपान निफुगी मनुंगदा सादा कुंथ्रादी दिल्लीदगी हलकपा ngaktani राज्य सभा की मिखलदा सीट 18 की मनुंगदा एनडीए ना सीट 10 माइपाकले हाइबसना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश की अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी बीजेपी सरकार ना गुंडाराज पुलिस राज्य की थवोंग चतरे हाइबा वाई जॉय कुमार की वाफम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंगना हाथुआतु ऑनलाइन दे एडमिशन तौखिबा अदु चटनबे यारोय हाइबा एमसु की वाफम ना नहारोगी थौदांगी अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी पावसिमक इसेल एक्सप्रेस की सु अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी हौकिबा पुंग कुलमैदा ख्वाइदगी मसिंग यामना मियोय मरफुदा तरुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइबसना इरेबाकी अहानबा हेडलाइन तौरी स्पीकर की थवोंग इकाई निंगाइनी हाइबा ओइबोबिगी वारोल अमसुंग कोविड-19 की पाउना इम्फाल प्रिप्रेस की अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तौरी इम्फाल फोंगबा पाउसी सिंग द फोंगनरिबा अतै पाउखरा पनबा तारबदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना टेबल थबक तौबिगनु लौमी सिंग द हार मतम चाना फंगलु हाइबा यूपीएफ की वारोल कोविड-19 लाइसेट मनुंगदा सरकार पाइहौदबा यादे हाइबा थवोंग एंटी नेशनल ओइबा कांगबुना चथगदबा थवोंगनी हाइबा एक्स एमएलए आरके आनंद की वापम क्वारंटाइन सेंटर लेबा मियोय सिंगना टेस्ट रिजल्ट खंगलु हाइदुने इरांग हौरक्रे सीपीआई ना थाव ममल हेंकलकबु यानिंग